نامه me ji bo du nivîskara me danxin yek berhemberek nivîskareke helbestvanekê jaye ew ê li ser rengvedana helbesta azad ya Bakur ew ê li ser vî raweste taybet dirêj rewşen û pirsgirêkên helbesta Kurdî ya niha û sedema helbesta xetmandina helbesta Kurdî ya niha wê li ser vî hên nirxandinan bike herwiha nivîskarek hêja wê ser tirpan jî beraber wê jiyan nujen ya niha wê dest pê bike شورش فرانسوی گرانتریا پیواژیا مدرنیزم یا کردستانی و خونه هم مدرنیزم یا نها و روشانها یا چروکی تایبت کردی ده روشانها اینه که بحثای بکه و چروکی کردی یا جهوی لجهانی و سری راوسته و مجران ان بذرا نقاش بکن بدون اسکار خو هجاره نزدیک به 2 ساعت برنامه دوم بکه لگوری مجران ام کن آن درجه بکن شخوی پرسی مجهبه مج نویسکار خو پرس بکن گل پرسی وجهبه داوی ده می پرسن وجه بگیرن و نویسکارا وان پرسانجی بپرسن وکی وجد زانن ام ده قناع که زحمت یان ها درباست بن جبر کو شار آریان همدری کردان پیواژه که زحمت یه و دبن زختان ده کردنها تایبتی نه دا عفرینه اپراسیون که تدلا خستن ام بیویم جاره دست بکن لی بریا کو به که ام دست بکن برکن بره تایبت لسر ایشا کردان رادوسته هلبستی خدا جبو هم باو بکشن سر مجارا عفرینه اتفاقا کردان و گرینگیا اتفاقا کردان هلبستی که وی هیجا هیه وساطی بیرامن ام دخوازن دوی دست بکه و اوی وساطی بیرامن مرا فابره بکه پشتویجه برنامه ابدامو حمود دمین و خوش بن اون بخیر هاتن هیوی دیکن برنامه بکار به بچکی بجی ایشو کلینوین جیانه خوازه داوی جایم بخوریم ما مستطور یکی دست بکنیم خوازه بو پیناسکرنا هلبست گلک تئوریسین گلک تشتین جدا دبیجن هنک دبیجن هلبست دربرینا ایشو کلین انسانیه هنک دبیجن هلبست جوانکاریا وگوتنا جیانه هنک دبیجن هلبست چالاکیه که کو هشی بربدلی تی مشاندن به من پیناسه هری لجه و گرتی رنی کاره وزان فرانسی دبیجه هلبست پیناسه کرنا جیانا بیه اگر بوی آوائی ام هلبست بنهرن نخوا ام دکارم ببیجن هلبسکار او کسکو نه ایرویا مجمره و دبیجه آن ایرویا خوشمره و دبیجه هلبسکار او کسکو بکار به دناب مجو خماما جیهانی را دهاتویا میکو هی امنها جه دورن جمره بنمینه وک فیلمکه وک پرچک فیلمکه نشانی مبده اگر ام جوی دست پی بکن ام ببیجن نخواه هلبسکار چاوا دکاره دیمنک روژین پیش کو ام راستی بین جمره ببیجن بگمان هلبسکار در ریویتیا خواه جیانه ده ببی نبی هم بخوازای خوره هم بمالا خوره هم بگولانا خوره هم تاغا خوره هم باجار خوره هم به جیهان را دناف تکلیه که ده اف تکلی ببینه و بخوره تاثیره که مزن هم لهلبزوانی دکه و هم لجواتش دکه انسان بخواه وله تلمالا خواه بابی خوره بدیا خوره بکره خوره بکچا خوره هر روز دستینی تدکوی گولانه تل عربي سوار دبي تدشي سينماي تدشي لقنتي والحاصل جيان بخوا تشتكى
زندی و چالاکه ببینه بی دوا تیکلیا دای جار هیا کت بندکوی تو خمگین دبی تو تیک دچی تو سر دکوی بگمان جبو کت و تشتین لی راست هاتی و بیجی پیدویا تب پیوا هیا پیدویا تب زمانه که هیا نخواه بره هر تشتی هلبست بکار آنینا زمانیه لو اگر پیف تو نبن تو نگاری هستین خواه هیچاندنین خواه تجربه خواه بهنه کسانه پار ببکی پیف دما تینا جم هف به نوی به هفره دکبن ناف تیکلیه کی اگر ات تیکلیا پیوا با آوایک راست و درست پیک هاتبه و ببه خودی واته کی دما بو خودی واته کی او واته و تاثیر لطو روحی تجربه نخواه هلبسکار دما هلبستا خود دنویسه مبست و آرمان جاوی اوه هم خو ناز بکه هم ایش و کل و دردین خوشی بهنه که در پار بکه لو دما پرتوک خاطر نویساندن و کتا پیاسه ایدی او پرتوک نه آوی هلبسوانیه او پرتوک جماوره انسان وی بخوینن وی جوات تشتین هاتی نویساندن تأثیری بگیره نخواه هلبسکار خودی بر پرسیاره که جبر که تو نشخواره دنویسی اگر تو شخواره دنویسی نه حوجت به کسی که در پار بکی مادم تو به کسی که در پار بدکی دویت گور هنک پیوانا تب بگری آل ور بر پرسیاری هلبسکاری درد که به میدانی نخواه هلبسکار دوید به چه آوائی تب بگره هلبسکار بره هر تشتی دوی خودی سکنکی به یعنی دوی درابون و رونشتن و آفراندن خودی هنک پیوان آنده اگر ات پیوان بگور کود و شفرین جوات هاتبه پیک آنین و بنرخ ناو نتوایی گشتی امروواهی را لحظ بکه هنگی و بکار به تاثیر که جوات جی بکه و بکار به پرک سالم دنابرا خو جوات دجی پیپینه هر وها و بکار به ریه که جبو جهوله را کرنا پرزگری که این خوشی پیدا بکه دما ام هلبستا کردی و دیروکا هلبستا کردی دنهیرن راست ام دبینن کو هلبستا کردی لسر وا پیوانان آوا بویه کنگی نتوا کرد پیدوی به برخودانا مافین خوین روا دیتیه به تکوشینا سیاسی را بره خدایه ویجه ابتکار بره آوه وک چیروک وک رومان وک هلبس وک شانو وک رسم و تشتیندن یعنی ادبیات و برخودانا سیاسی لگل هبه جخوه شاعر افریقی نوگوی دبیجه لافریقا دو استتیکن یک استتیکا سردستان آدنه استتیکا بندستان و دبیجه گلک جارات نکاری ویجوانه کی و سیاست مداره کی جهت جدا بکی بهتری سیاست مداره ده همان دمیده ویجوانه و در حق شعری دبیجه چاوابونا شعری نمهمه گلو او شعر چه قاسی دگاره ببه تمثیل کاریا برخودان و برخودیریا ویجبات ابراسی هم وید دیرو که هلبستا کردی دبینه روزنامه یا کردستان بگیر حتی تی خودگی هینه
روشنه همان پیدوی دردکه میدانه جبر کو دوید رایا گشتی ده در حق پروبلم خود آگاه دار بکی دوی تشتین تو دکی هولدانین تا سگنا تا هلوستا تا با آوایک استاتیکی به جبر ویجی دوید رحک قالبه که نو جبو هلبستا خواه جبو ریوچونا خواه جبو تکوشریا خواه بیگ بینی رنگودانا هلبستا مدرن لباکور اگر ام وک کرونولوژی دست پی بکن دوی ام جهواری دست پی بکن هرچقاسی هوار ده 1932 ده شامه در چوبجی کسی که هوار وشاندنه و چاپ کرنه جبر کجوه داره چونه دوی اموی دست بکنه ده بیراوه ده های وجهه و خاندی محقق البستا جلالت بدرخان بلوروان دکاره ببینینا که اول آج بو هلبستا آزاد لباکور بگمان هواره بخوره گلک شاعرین هیجا آفران دوی دبستانه ده گلک شاعرکارین ببن تمثیلکاریا هلبستا مدرن جگرخوین خوش یک جوا کسانه که هلبستا کردی مدرنیزه کریه هرچقاسی فرم و قالبا هلبستا جگرخوین با آوای کلاسیکی بجی بس ناوروکا هلبستا جگرخوین ناوروکا که نوه ناوروکا که نوژنه و مدرنه پشتی وی ام دبینم که قدری جان به شعر آخوی ریه تزه او فرما کلاسیکی جی ده آلیه کی کراسه کی نو و مدرن جه هلبستا کردی را پیدات کرد هر وها دهیلا ایدئولوژی و رامانا فکری ده جی هلبستا کردی خوانود کرد بره فلسفه و رامانا سردست ده هلبستا کردی ده تصوف بو بله بفها شعر اندبینم که ایدی رامان و فکر و هزرا نتوبوینه و ایدئولوژی پیکتی او ایدئولوژی کوجیره دوگوتن چپگر لو روینگ دنیا ببو دو بندک سردست بون بندک بندست بون بندک کاپیتالیزم بون بندک کارکر و خزان و رابن و مروین بندست بون بگمان جواکا کرد لباکور دگل گلک سالین دو و دریش کو خولیا مرنه لسر هاتو بو رشاندن جه سالین هفته و پیده ام دبینن بسایا خواندنه بهتر جی دقاتا خورتان ده هشیاربونه که خود ده در و حتی اف هشیاربون تا دمکی دبه وک لحیه که بدهان فراکسیون این کردا درد کردن میدانه و او فراکسیون گشیجی بحثا جیانه که نو داخوازا جیانه که نو داخوازا جواکه که نو داخوازا ادبیاته که نو دکن بگمان اب داخوازو و اب هفدان و بخوره و جی جنوبه تیخه قادا جیانی آها کوارا تیریجی انجاما و هشیاربون و خواندنی ده سال حتی و نهان ده کوارا تیریجی به هجمارا خویا یکی به دوزاراوایی همو کردی و به دوزاراوایی کرمانجی و زازاکی درچو ده پیشگوتن هجمارا یکی ده وسا تیگوتن و ام به پیشبیرا لخوادی درکتنا چانده یا مع جمایه یک گبناره انگو کلاسیک و گلری درد کبن ده آلی که ده وی جمایه خوادی کرن پاراستن ده آلی دنده لیزده کرن و پیش وبرن اف دویاه یک جواکی و برپرسیار یک دیروکیه که خواه به دجواری ده پیجناندن
بگمان کووارا کو بگور و ادعای دردکوه میدانه و دخوازه چاند و کلپورا کردیا کلاسیک بپارزه و لسر و بنمالا کلاسیک ادبیاتا که نو مدرن آوا بکن دوی قالب و فرم و حضر و فکر و رامانا جواکی جنو و به دست نشان کرن و دیزاین کرن ام دبینن که کووارا تیریجی و هلبسکارین ده کووارا تیریجی ده که یک جوان از کسم که حتی ایروجی هنک جوا هلبسکارم بس چاوی خوان ندیتیه لی ام دبینن دگل که او هلبسکار لگل هف رو ننشتنو به هفره هنک تش پارو نکرنه جی لی هشمندیا ده هلبستین تیریجه ده تدبیجی قیجی یک قلمی درکت اویا تشتک پر مهمه نخواه اندکارن ببیجن تیریجه دخواست ببه هوارا دویم لباکور بگمان اف هشمندی و فراستا که دخوازه جواکه که نو آوا بکه و ادبیاتا و جنو و دیزاین بکه دوی بگور و فکر و هزرا نتوی تب بگره اد فکر و هزرا نتوی جی ام دبینن کج احمد خانی بگر تا ایرو بخوشی به چند آلیان و تی پیناسه کرن یک جوانا او که دبیجه از همه از خودی کلپوره کیمه از خودی گنجینه کیمه خزینه کیمه ادبیاتا مهیه و وک بزماره کیجی رابری سردستی خودی کرده خد چاوه و دبیجه و از همه آدینه دبیجه از خودی زمانه کیمه اف زمانه من تیرا خود دکاره من تمثیل بکه بله اف تمثیل کاری دکاره هنک آلیان و خودی که ماسی بن جبر کو بسالان اف زمان هاتیه قدخه کرن و بوی زمان ادبیات نه هاتیه کرن ام دبینیم که دوی نفشه ده دگل هشمندیا زمانی دگل هشمندیا خودی کلپورک دولمند بونه ام دبینیم که دبیجه مادم از همه و خودی زمانه که ما خودی چاند و کلپوره که ما دوی نخوش بوه از لبر خواه بدم جبوه برخودانه جی دوی خودی ایدئولوژیه که خودی رامانه که سیاسی به اف رامانا سیاسی جی ام دبینم که با آوائه که ریک و پیک تیده هیه او جی فکر و هزرا چپیتیه که هنگه لسران سر جیهانی او فکر ده رواجه ده از اینها چند نمونه بدم که دگل که و شعره هف ندیتیه لی هلبسته و چاوا تدبیجی قیجی یک قلمی درکتیه اول مگو وک گوتن دبیجن ام خودی زمانه کنه ام خودی هینه کنه ام خودی هبونه کنه اف هین و هبون بگمان دوی اول خود ده زمانی ده در بکن روژن بارناس دبیجه ناسنامه من ده دوی من ده دریا منا فکر و تصوره هشه من هزه جدستینه ناسنامه من ده دوی من ده زمان منی باو کالان توسنه رشید بجه زار کال باوا زمان کردی گازی من دکن بیت و چیروکین خواه سروان خواستنا لحفتینن یانا جینا من ادیج چره اف هینو هبون هلبت دوی وک سربلندیه که و وک بختواریه که بیجین لورا دبیجه
از مندالکی 4 سالی من مامو لگولانه که مهابادا خوپان خرو خالی مامه آن دلدارک دبیجه نقبامه چارکه که بمشه لی اف ماین اف لشکر روم نه دهیلن بان بکن نه جی دهیلن بین مالمین سانش دبیجه آنکا زرام چار لشگا نخواه جبوکو اف پروبلم و پرزگریک جو ترابن دبی چی بکرن دبی برخوادان بیداین اف برخوادان هلبت وید قادا ادبیات و هلبست دبه توسن رشید بجه مدی هشیار بو دوی کلا دمدم دیسا آلاو دا سران سر پیک دا کردستان هل دا من رونگا دبیجه دستی من لدستی تدگره بگو مانج بوکو او برخوادری سر بکوه بکار بنجیانه که آرام و آزاد و سربخواه دامزرینن دویدی یکی تیک هبه دنا برواده آها ام دبینن کو شاعرین تیریجی هاوار و گازیا وی تشتی دیکن هاوار و گازیا وی جیانا کو وی پیش ده راستی مبی آنه میخوا بگیینن وی هاوار و گازیا وان اوه و دیسا روژن بارناس بیجه سترانین ما بلاو دبن چارالی بزنگین بجین چریسین واری می کور هشین دیکن جنوبه هلبت اف هولدان و برخوادان نتوی دوی بگو رامان و ایدئولوژیه که به وقت مگو او ایدئولوژیا هنگی ها لجیهان سردست سوسیالیزمیه سوسیالیسته ارجی خود هلبست واده ددر ام جوان را نشاندن قوسگرن تفگریدان و ریچا پرولتاری هیوی نخوشیه گر ند هات بستراهاندن بدنگ گران و کرانه بدنگ گران و کرانه اون زانین چیه نه لو براین من هنه رش و سپی بندست و آزاد ام جواه هلبستا تدگی هجن کو نفشا تیریجی چاوا مبحثا چاوانی چاوا بوینا هلبستی کر تام بگور به هاتیه دیزان کرن آنگو سکنه وی نفشی هیه او سکن لهمبر جیانه خواه پیناسه دکن işte şairi ku em behsa wa dikin evin divê şair ew be li hember jiyanê xwedî helwestekê be xwedî seknekê be û berpirsiyariyekê be ancak bi wî awî ew helbest dikare bê xwe bera dilê me bide û ew hestên dilê me rake pêdare û em pê coş û peroj bibin an xemgîn bibin û bibe sedem ku em bikaribin xwe li jiyanê bigirin آن لبر خواه بدن بگومان اف کووارا که دخواست ببه هوارا دویم و ببه دبستانه که جبو هلبستا مدرن لباکول مخابن به گورانکاریا 12 ایلون ایره دیگ شد هلبسکارین وی و مجبور ایسکرن که درکبن در وی ولا و قدر تیریجی و قدر ولات و تنی 4 هجمار درد لدگل و چر هجمار آجی دو کس جوان یک جوان ازم یک جی روژن بارناسک و ایروژی لمیرگا هلبسا کردی حسب خواه بسر بلندی و بگور بدوین جواکا خواه تبدگرن پشتی
گۆرانکاریە 12 ئیلۆنێ مخابن حتا ساڵên notî em dibînin ku helbesta Kurdî, kovargeriya Kurdî, edebiyata Kurdî xwe mecbûr hîs kiriye ku xwe vekêşe taldeyên nepen û biyan. Diger ku li Ewropa kovarên mîna armanc û tîrêj û hinek din derketibin jî mixabin ew helbesta li vê derê hatî nivîsandin nekariye per û baskên xwe veke û bifire xwe bigihîne vê civatê. Lê piştî sala 1992 pê de em dibînin li Bakur bi navê Nûbihar rewşen welatê me paşê dibe jiyana rewşen, paşê dibe rewşenname, paşê dibe kulîna kulîlkan, paşê dibe kulîlka ciwan û kovara wan û êdina kovar hêdî hêdî derdkevin meydanê û pênûsên Kurdî dikarin xwe li vê derê îfade bikin û berhemên xwe li va dera bidin weşandin. Lê beriya ku ez behsa nifşa nifşa rewşenê jê re dibêjin ez behsa wê bikim sabahkara helbestên Kurdî û helbestên Tirkî dinivîse divê ez neheqiyê lê nekim. Sabahkara her çi qasî xwe ji pirsgirêk û bûyer û qewmînên welatê xwe dûr hîs kiribe jî an derfet nedîbe, an neverîbe, an nekaribe wat tişta binivîse jî lê em dibînin ku êş û kula ew hizn û kedera di sabahkara de rasterast hizn û kedera vê civakê bixweye. Sabahkara wek şairê hizn û kederê ku tê nasîn di helbestek xwe de vê dibêje. Xemê min bila yê min, xemên wî bila yê min, nexweşiyên wî yê min û hemî şahiyên min bila bibin malê wî. Bêguman ev çarîna ku min ji sabahkara ji we re xwendî bûye berdevkê hîsiyeta me gişa û piştî Helepçê jî Ciwamêr dibêje bila di meciyê me de rabe qiyamet eger wê rabe. Yan raperînek birûmet yan bila tevkuştiyek bigiştî biqede. Piştî wê eger em bên li ser helbesta nifşa tîrêjê a rewşenê helbesta rewşenê û a jiyana rewşen û a nûbihar û a êdina digel ku tu têkiliyeke wa bihevre tune be eyn wek qedera şairên em bibêjin ê tîrêjî em dibînin ku şairên xwe de rasterast dane dû arîşe û problemên vê civakê û ji bo ku rêdîtina çareserkirina va arîşe û problema. Her wiha çîrok û roman û pexşan û şanoya ku di wa kovara de hatine nivîsandin belavkirin jî em dibînin ku bi heman hişmendiyê hatine nivîsandin ku niha ji wa kesa hinek li vê derê hene Sîdar jî re Dilawer Zeraf e, Mihemed Ronahî ye. Helbesta Kurdî û çîrok û cureyên dî ê edebiyata Kurdî wek me got di va kovara de digel ku nivîskarên van ne li gel hev bin û ne li gel hev şêwirî bin jî
راست راست پروبلم و آریشین وی جواکی ده هاتی نویساندن شخوا نممکنه کو جبلی وی تشتک دم بیگ نویساندن و کرنجی لو اگر ظلم و ستمکاریه که هوانه کو لسر جواتتا و جماورتا بی مشاندن جیران تا بردسته صبحه و روژا ایده و نزانم چه توش و ایریشی سردستان به و زاروک وان شهید ببن و گنده وان به کشبر کرن اف نممکنه کو تاثیر لسر تو روحیت نکه اگر تو مجبوری ساعت 5 شبه کلانا خطر بکی و هری حتی شبه المالا خورونه اوه ببینه به گیانت ببا گیانت ده ببا صدم هرسکی ای نویسکارین وی نفشجی یه بگو وی واتش تا بنویسی لیت واتش تا هلبسکاره که المانی و فرانسی ده نابینی تو ده بر همین و انسانان ده تو چه دبینی؟ تو دبینی و چیه نواله گلیه نظام چیه تو دویت ده نابینی تو ترینت ده نابینی گم هنه آنگو نخواه نویسکار جیاناوی به چاوایی به چاوایی بجی به چره بده و بستینه به هلبستا ویجی رومانا ویجی چیروکا جی و بشبه وی لسر وی تشتی بلن بگمان ام بر حدید کارم ببیجن نفشا روشنی جبرچه یک مگو دهلا تیمای ده تمایی که همه بیجه یک سر کدش به هفته ده دو زمانی تی بکارانین دگل کو هنک جاره هنک ده چیرو کو هلبستا ده زمانی هم بیجن دوو که هرینی حاضر به بکارانی جی زمانه که بر به ستاندارد بونی بده چه سسی و جوامه را ده بر همین خود ریا کوی مبگهینه بشروجا خوشکتر بر پیشی مد کرد نشانی مد چار ایدئولوژی وحیه نتوه پرورن نتوه پروری بخواه رامانه که فکر و هزره که نخواه امتکارم و وک نفشکی بناو بکن وک پرچک جه کانونا ادبیاتا کردی جی بحث بین پشتی سالا 2005 هم ده رومانه ده هم ده چیروکه ده هم ده هلبسته ده بگومان هنه شاعر و رومانوس می باش درکت میدان ایدی جوات جی خوال واقع لی مخابن پشتی سال 2005 هم ده بینیم کو هم هلبستا کردی نمازن حتی روش به روش کوکا خود دور کرد زمان خود دور کرد چاند و کلپورا خود دور کرد صدمه و چنه صدمه و گلکیم بگومان یک جوانه اتکارم ببیجم اسیمیلاسیون آل سر وی گلی تیمشان دو مدل خراب ایکو به ترکی دنویسن تین پسناندن و رابری وی ملتی تیکرن سسه ادکارم بیجم دل بجاندنک سردستی خواهی چار نبونا ایدئولوژیه کی نبونا فکر و حضره که نتوه پروری 5 هلبست جکودین خوین جواکی هاته درخستن هلبست وقتشته که جوانکاریه هات حسباندن هنکا رابو گوت از شخوره دنویسی ای بابا این تشخوره دنویسی نخواه تچما کتاب خواه چاپ که رابری مد کی هم تشتکی جه فهم ناکی اگر تشخوره دنویسی بلان مالا تبل بردسته ده اواتشتا کرکو جوانین کرد مخواب بره خواه بدن تشتین بردار هنک جوامه راجی از ناوی واناد هنک جوامه راجی براست راست جبر اگویا خویا کو ببیجن مخابن ایروجی او بلاغات
و او انگاجمانا پیس دناف مدهیه کو ببیجن و اس بمن دست بیکر ازم اقراسه رابوش خواه صوفی چیکر تدمال هلبسه کواره ده دنهیری مخابن تو به شوپا پیس دوا هلبسه دادن کناش به تو تشتی از کارم هم مینیا کبودم لی نحو جاز نواجی هلبسکار او کسا کو نشوار صوفیا پیدا بکر هلبسکار او کسا کو بکار به رح و گیانه ما تیر بکو ما بجیانه و بده گریدان جیانه بردله ما خوشتر بکه بکه که جبو جیانه که خوشتر ام لبر خواه بده لی مخابن هلبستا کردی از ایرو بخمگینی دبیشم دنات خطره که ده لبرا از تشتک دجی بیجم مجبیرا کرد نمونه پر باش جبو هلبستا کردی کنها چوه رحمت دوست چیایی دوی هلبستا وی نیج بیر کرن دوست چیایی ده هلبستا کردی ده اگر بجیا اگر ایرو الحیاتی بویا از باورم وی هلبستا کو امشرد بیجن هلبستا صاف هلبستا خورون هلبستا مدرن هلبستا هیمایی و قرناغ که دنده بویا لیدگل واجی بگمان جنف شامه یا نو گلک خورتن هجا ده هلبستی ده خوددانه قبول کردن و درکتنه پیش از ناوه وابدن یک جوانا به کتاب خواه دویم که دنگ خواه ایدی ناس کرد روح خواه ذات کرد و قلم خواه ناس کرد و رابری مدکه ریدور دیجله به پتوکا خواه بناوی کسک حقیقتا بود چه روز که ده هلبستا کردی ده از وی پیروز دکم فازیل برمو یا او جیب بهیستا او ده هلبستا که ده دبیجه طاوله دوی امل ایشین خواه وگرن حال دیرسن حال نانشی بگو اف هلبستا پرچه هلبستا کن دخواده هم فکر و حضره کی هم جوان کاریه کی هم پیامه کی هم تیمایه کی و هم جی دیمنه که خوش را بری مدکه و هم هست و حیث ناب نتبیج دیده تبیجی چه علاقه ما به نانجینگه نانجی باجاره که چینه لیه باجاره چینه دو سال 1903 جبر ایریشا امریکا 3000 کس دروژه که ده مرنه یعنی دبیجه اگر تلولاتی خواه جبو مافین خواه رواج بو آریشو پروبلمین خواه تلبر خواه بدی تنجیل واج دی حیفا واجه دی بگمان پشتی وان تشتان از هنک تشتین کم سر قبضانه از وانا بینم بیرا ده هلبستی ده دوی فلسفه یک هبه وقت مکو رامانه دوی فلسفه یک هبه دل هم بر جیانه به چه آوائی تبدگن سکنات چیه یعنی وقت انسانه کشی دبج نتواخ و جواتا خو برده گلو از حاتمه وی دنیای و از جوی دنیای بار بکم و بچم اینه خود اجبو چه حاتمه وی دنیای تیریج ده هم دبینن اب فلسفه هدی ریا و شانی مده هم دیالکتیک هیا و هم فلسفه هیا دبیجه بنگه گردونا نه آفراندی نه هوا و آگر نه آخ و آف یک تشت هیا بی سر و بی داوی ده گهورین و قفزان ده بزاد
و دبیجه جیان نبتتی آوا کرن و نبتتی خرا کرن لیبلی تو مقام وی خوشتر اگر فلسفه شاعرکی افبه خوشتر کرنا مقام جیانه به بگمان و هلبسکار دگور وی تب بگره و بکار به تشتین باش بینه هر وها تشتا کو ایرو کم هنگی هایی از جوانا جمینا که ببین هر وها رخنه که دجوار و دمه ده هلبسته ده هایه چه دبیجه دیریجه ده دبیجه کارکر تنه گندی رازایه شورش لحیویا مب پیشوانان مایه ملک جپولا دلک خورد بسه بو وی دنگ تفنگان درمان خوی لی پاشی امزانن کو خورتین ج چینا برجوازیا پچوک پیکاتی نکارن شورشه که لدار بکن لگل وی لبرخدانه وی درکه با علاقم تک بچن چونکی تو در دنیای نهاتی دیدم که به پیشنگاه شورشه کاتیه پیکانی جبر ویجید بیجه لق نبو لهر نهاد ایجار گل لپی من نهاد نالو هوایه اف گل نهش اف رخنه که گلک تون لوی چیه و لوی طبقیه ام ببیجن دد نفشا روشنه ده جی افتشت هده رناز جان دبیجه لو لوان دران نمایه جین اوین باسکو دل کت که خاچره که گره دید جخوره تیره هرکی که چوی که کوچبر دید پنگیزی لسر پشتی بو سواری مروفین جین بر هاتنه هلبرین لبان آخا کهان امرد هلبسته که خودت بیجه امی چند سالکان لوی دره بمینن امی وگرن ولاتی باو و کالان لمخابن 20 سال چو فروکه داتینن فروکه رادبن تراژدیا کوچبرین لستانبولی بچه بوی رخنه که بله وک مگو دیگل رخنه بیریا ولاد جهنه بریا ولات دل من ده بریا ولات شیشا سورکری اف کسر اف خوزی حتانی گوره ترسم بمینه از بیجم پشتی چند سال نفیه ریویمه بر بولات باجو شوفر و زو باجو نخوازم برمرم چابکی دیسا اوی مبرگو از دیسا و ببیجم ای کوا دبیجه چند سالکان لبرسیا دارگوزه که بمینن لی یقین 20 سال در باس بویه و بالافر رادبن بالافر دادکبن زمان ده نفشا تیریجه و روشنه ده حاتی بکار آنین ام دبینیم که اف زمان جنوشنه زمانه که مدرنه نه او زمانه که ده هلبسا کلاسیک ده حاتیه بکارانی که بهتری وان شیخ و اوجاغ و کسک و خدا و مکه و محمد و مناره و قرآن و حجره و مزگرد و لی ام دبینیم دوه وان شاده چه هیه چیا هیه شر هیه چک هیه برخودانه کله خزانیه پنابریه روباره بانیه حسب گنده زوزانه و هر وکیدن بگمان همای گلکی خوشک جیو که بجره دبیجن هل بستا سربست دبی با آویک همایی به همای خوشی تیده هنه ازی چند حب جوا همای جیو جوانه ببیجم
ازش دوست چیا دست پیدا کن وک راسکی لجانان هاتن فصلان جغاره بوم بکتن و قدیان ایشن وی زمانی تامسار و پوچن نوال و گلیان ددن بر پینوسین خواه من جاگره کی گدناره حس کرد هزا هشی منی تیر و زلال لدگل ویجین وقت ما گو مثلا ایدئولوژیه از الور بحث بکم نبونا ایدئولوژیه که و نبونا فکر و حزره که ده هلبستا نو ده کرک و بری و خواب بدن ده برک بدن سدما ویجی اوه جدیدلا کو شاعرین خورد این نوجن کلاسیکین کردی بخوینن هلبستین بریا و هاتنن نویساندن بخوینن و وان بنرخینن و لسر وی تشتکی آوا بکن بری خود دن سردستین خود بری خود دن اوروپیان کاوا چاوا هلبست نویساندی و بگور وی تخوازن هلبستی بنویسن ای بابی من راحیتا و ای دره نوکی نهات بحثا دوی بکی جیه که عرب را تشتکی باش خوش شوی چونکی روز و شب دواره دیکل داره تج کردکی را بحثا دوی بکی سواربونا دوی و پرابونا دوی و بارکشاندنا بدوی و دانم چون حمایتی ده بکار بینی و تسیره گیلین نکن انسانه که کو بیجه سربلنداهی رومته افتشته که وقت مجو خمانه چه رومه؟ بگور که رومه؟ چیه رومه؟ چاوه رومه؟ دوی آرمانجا ده اشکره به خویابه دوی لوی عینه که درابرین بدکی دوی عینه ده از اشکره خود ببینی از خوازم ببین چه؟ اگر افتونه بین ای رومت تمام رومت پیدا که خوشه وقت آشتی پیدا که خوشه هرکس بکار دینه انسان چون ولات خلقه داگرتون بجون جبو آشتی از دیچون هنه خواه لور داری خمامیه که مجه که دوید خودی فکر و حضره که بر بچاو بی اشکره بر تو چه دخواست تو مده زانی اگر چطور تو دخوازی نبلیده مثلا شعره نتنی جانبازی ها پیوان و بکار آنین ها پیوان لحب دور ریس کرنا پیوان آجناری بیجه شیرگله بون شری شروان خونوان خونه هرگز اشکرم بوده دشتکی هیه تاتیدت بینی آرمانجه که پیامه که اگر ابتونه به بیجی سربلندی رومته یعنی برده شکل چیه او رومت چیه لی جامعه رکدن ده بیجه سربلندم من سری خواه نچمون بجنا خواه نتواند لبر ظالم بختوارم چه هاتیه سفرامن کدامنه آن میراته جباب و گالان لیمن فهیت و شرمه ده 5 سالیا خود جین هی به ولاد و به دولت هر ایدئولوژیه برتشتکه وک گوتنا داوی از نخوازم سری و بشینم از پیوکی تشتکی بودجم از سیویکم هر گوه هر کس تشتکیش خواه جید بگره بگور رخنوان استاتیکی ارنست روبرت کروز دبیجه کسی بخوازه دهیلا سیاسی ده رولکی بلیزه دوی پالا خواه بده ستونین ویجه تا سروریا و گوتن و نویسه پیک نه
خباتا بو سروریا جیانا جواکی بگیری تشتک نای کارکی پوچه دوی نه جبیر کرن کو چاره نوسا هلبست او یا نتویا وی به هفته گیری داری مستقبل بس كده خوينا شتي جاي مع بعض وسا تی بیرامن ان چار برابون بریا چپرامه بروخه لمالك بحوش لكيلك مريشكو بزان مزندبون زوستانك هارو دين بو جيان مو جماري تبر ام بحمد خواه مزندبون او شير كرمانجي كو مدمت لهندر او اشقا صور تاري شوات تير جرنگي بختواري بو برفو دعا تشتك هيا خول من دقرو برناده جار ازم جار يكي دن تدبيجي قي بايزة که هاره هر وقت لبر دلنگي من هناكي كور بفكرن بجوش دبيجم ام برابم خيالا ما بخچه که تيرفيكي باشه تخوب دانين لفي باجاري دا پیرا من مال ور او گزی زرجی دهش من ده دو مری یه پچوک برنداره تدگوت لبر تیلا سنجری دسمالن چریایی وینین خانین گاول و ساته بیرامن دما کور دهزرم بلکی مهد ناس نکر بلکی ام بهبره نچون درونه مندید انسان چاوا دمرن بگازا کیمیوی چاوا دقرسا خوینا گرم لسر رو لئم بیدنگ جی نمان کنگ دارک بقلبه وقت وگوهر سور تاری ام چار برابون ناوه کیمه هبو باکنه رنگ کیمه گلک تشتیندن چزان من جخو راک ای جیان جوه که ببینه لهندره من لوره ام چار برابو و ساته بیرامن ساعت خوش مستقبل ده من اول بدنه ويسر تربان ويسر هالبستاك ببون چیروک جیهان ده چیروکا کردی ويسر وی راوسته جشورش فرانسا يبغره و گلنتریا پیواژویا مدرنیسما لکردستان بردوام بکن امی پرسانجی پرسین و هذا نوانجی بگرن و امی چیروکا کردی بکن به تایبت وی بشدن و بپرسن ما بنرخاندن ويسر و بردوام بکن اف پیواژو پشتی وجد نابده جخوامي هالبسبانی خو دجی برندن و دیدن برد هالبستان جی بخوینه پیواژو دیمی ده نها بنجی ويسر تفان دست کرد ماست راستی پشتی ما مستعد چهار باقی مجنونم جبرت کو سریعت بحره که بسیاری بدیه خوازم کتاسی مدرنیزم کنگی اسپیکر و نبدیرو کدا غیر کچوا شوپاندیا و نحتاجم و که گذارم مدرنیزم به شورش فرانسه اسپیکر 1988 نه ve şoreşi imparatorluğa dikkati. İmparator onu serdika diroke fadvertişin civan devletin netev dertkebin holi. Devletin netev bu derken holi ji inek şmeldiye kavan ve böyle guartin. Çünkü salana bu imparator دام که نجیانه پیشتی کو هاتن سن دولتین نتو دوین کمنا شوپیکا خواه درغل هوله و سروی کمنا شوپیکی شمندیه که نتو تبگر اجبوی به اول اوروپای
netev oraya xwe geriyan, çanda xwe geriyan, jiyana xwe geriyan, dîroka xwe geriyan, wan berhev kirin û anîn dema xwe. Ev 1900 piştî 1900 da Avrupa vê ew kir. Piştî ku tîna agirê vê pêlê gîşte sînorên Osmanî Osmanî jî yekoyek û pêşî aliyê Rojava va wan dewleta dest derketin. Dest derketin û piştî sala bîstan da jî ew agir gîşte Kurdistanê, gîşte Rojhilata navî. Hemû gel yekoyek û vekişiyan dewleta xwe ava kirin. Tenê emma Kurdman. Ve demê da rewşa Kurdistanê çabiyo. Rewşa Kurdistanê weka ku zanin rewşeka feodalizmê dijiya. Burada êku desthilatdarin şêxin, ağan, begin ev jî rewşeka feodalizmê de bikatînin. Ji ber wê rewşa Kurdistanê ji gelek taybetmendî xwe ji rewşa Ewropayê taybetmendî jî Rojava Ewropayê gelek cuda bû. Çünkü were şoreşa sanayê de dest pê kirbû, modernîzm dest pê kirbû, sekülerizm ango dunyevî, rasyonalizm yani aqilmendiyê wan teva dest pê kirbû û çîneka burjuvazî hatbû ava kirin. Lê Kurdistanê ev tune bû. Kurdistanê dîsa desthilatdariya ye û nûnerê wan jî axa û şêxin, begin. Ji ber vê gelek axa şêx û begê wê hemberî wan dişa derketin, nexwestin. Dixwestin ku ew rewş heman demê, heman halî berdewam bike. Ji bo wê tiştê ku rewşenbîrên siyasetmedarên ku modernîzmê dixwaztin şimendiyeke Kurdî, Kurdewarî, Kurdistanî ava bikin, hemberî wan dîn derxistin holê. Gotin ev dijî dîn in, dijî dînê ne, dijî oldariyê ne, ev aliyê hinek hatine xapandin. Ev politika hêca rojamê jî berdewam e, mixabin. Modernîte çi gurt? Modernîte di nav mirovan da parvekiriya an jî karbeşiya derxiste pêş. Belê ku weka hûn zanin Kurdistanê erê hinek bajar jî hebûn lê agrebiya wan tev gunda dijiyan, an jî bajarokê biçûk dijiyan. Çi bû çandî hebû û xwedîkirina heywan hebû. Ê ku zanatkar bûn, ê ku tûcar bûn, ê ku wan îşa dikin an Ermen bûn, an Fila bûn, an Suryanî bûn. Ê Kurda sedî not û neh jî tenê divan îşan. Çandê dikirin heywana xwe dikirin. Rewşeka wisa da tê çawa karbeşî bike. Tune çünkü meslek tune, sporî tune. û ji xwe piştî qirkirina Ermen û Fila jî ji xwe sahvê olaviyan çûn, ev der zêdetirê ja wisa bêxwedî man. Êca jî em derdê wî ewkê dikişînin. Piştî vê karbeşiya modernîte mirov gerê dayî beşekî kiriye. Yani beşekî da wî mecbûr kire ku bibe pîspor. Ji ber wê yani kan bêjin ew karkirin ketkarî minimize kiriye, küçük kiriye. Mesela berê yekî gundî vêga jî wisa yekî gundî mesela dikarê çandê bike, dikarê heywana xwe dike,
هندك بشكاري تجارت بكي دارمستاندن بكي لفي وقت اكو مودرنيزم تمام كله او قاعده هر شخصك بسبور كاري كيه وان كاري دي زياده فهمناكي Ama size şoreşa Fransa'yı bandure ke çava liser nivîskaran kir. شورشا فرنسا باندرو که چوار راب کرد Nivîskarên Kurd. مثلا بله نسکاری کرد او که وان هر تیش بوی خوده بود بوی اول بود بوی اولداری بود بوی آهو بگم بود پسنه وان دادن وجه بکدن نهات بود پسنه وان دادن توسا باشی توسا قهرمانی توسا مردی توسا خودی فقیرایی فلان filan تنه eve bu ancak için nada peygamber dikkat mevlüddün insandım ancak mesela o beremin Mausavan şartçıtı zannı beremin heyecan mesela nazire var bervandın insan yani aynı bir şey hemen o şekli kidir insandım tane bu pişi modernizmi sekülerizm derket etmiş yani tişten dünyevi Ali dünyayı, Ali vecyanı derkete peş, o şahs derkete peş. Ne ümmet anji civat. Şahsiyet bunu derkete peş. Jberve nivîskar mecburman tegehin nû tebkarin. Jboye ev net şekil sa berxweda çebiye Navkırda da nivskarên siyasetmedarên ku modernizmê dixwazin tew rewşenbîr bûn, ne jî însanê rezê bûn. Tew rewşenbîr bûn çünkü Avrupayê zabûn, modernizmê zabûn, wan gelê dî zabûn, dewletê dî zabûn, halê Kurdistanê dimêzandin, gotin wan fehm dikir ku divê ev rewş were guhertin. Ji ber wê sakî wan وان دری دیدیتنه آنجی وان پرتغال واندنه هیا وان دولتی دی هبون و جبوی و تبگری او کردن. لی مخابن هم تنبونه چینه که برجوازی هم دستلاداری نه دستی کرده دابو هم جی سازی ریخستن آن تنبون آنجی هندک بون آنجی قص بون آنجی هیا وان جوردی تنبون. Jberve modernizma Kürda veki her tiştedi jî dereng ma bû. Dereng ma. Êdî hatbûn astêdî meheca modernizm zabûn. Ji bo yarışa. Ama size modernizmin hastatı çi ye? Yani. Modernizm jiyana nû ye. Tasir kan veriyor. Jiyana nû. Ne ümmeti civakî şahsî. Jiyana ke şahsî. Navenda da şahsaya, navenda da fikre şahsaya, le paşa da, başkana da ne tevheye, ne ümmete. Farkı ve ebe. Etwazım nikî bahsa konağı edebiyata Kurdî bikim. Dîrok edebiyata Kurdî mesela Gora hinek hususiyete xwe em dikarin bêjin pênc qonaxe ne. Ya wan ya yekem qonaxa Stenbolê ye. Weke ku zanin rewşenbîr û zaneyê me û rêberê me ê wî wextê ama bêje tev jî Stenbolê perwerde dîtin. Burê ew dikin çünkü paytexta Osmanlı İstanbul bû. Ji ber wê ev qonak Stenbolê dest pê kir. Dawiya salên 1800 û serê salên 1900 da gelek cemiyet rêxistin komele wê ava kirin. Mesela enek ji wan karim bêj mesela cemiyeta çavê Azmê ya Kurdistan ki 1900 da hatiye ava kirin. Ve cemiyeti ve rêxistin jî Rojname Kurdistanê derxist bû. Qasî 13 hejmar derketiye.
Piştevê Cemiyeta Terebûniya Kurd 1908 da hatiye avakirin. Wan jî se rojname derxistine. Dîsa Cemiyeta Maruf Neşrî Kurd heye. 1910 û 1911 da. Bi navê Numune Meşruiyet û İktidasî dibistanek vekin. Ev tiştekî cuda ye. Kurd ji bo demê nûjen de cara evvel virê dibistanek vekin. Ev jî 1911 da bûye. Hiç tevê weke ku tev jî zanin yeka navder heye. Cemiyeta Talebeyên Kurd yani hêvî 1912 da ev ava bû. Dîsa bi navê hêvî Roja Kurd ku revêberê jî Bedirxan bû, ji Bedirxaniyan bûn. Heta wa Kurd revêberan da baban bûn, malbata baban bûn. û yekbûn derxistine. Ev jî tiştekî cuda ye. Piştî 1912 da Cemiyeta Muhibbin Kurdistan, Muhabbetê Kurdistan, Aşkên Kurdistan. Bakalım wê kan wergirin. 1918 da Cemiyeta Tealiye Kurdistan ava bûye. Ev cemiyet jî bi navê Kovara Jînê 25 hejmar weşand. Ev jî ji serê xwe mijareke taybetmend e. Piştî dîsa Cemiyeta Neşriyet û Maarif û Tamîm ya Kurda heye 1919 da. Mamoste wan tişta çêtir zanî. Dîsa 1919 da heman salê da Cemiyeta Talî Jinê Kurd. Ev jî mijara xwe da cara ewle tişî kursatê ava kirin. û her wisa dewam dike. Hostel der bekliyor. Mamostu rejimere helbeste ki bu xwin divî navberê de. Amade be. İşte şu xwin bedan. Mamoste peşo ez dixwazim pasayên nivîskarê wê xwenaqê jî bikim paşê te bixwînî mamoste. Mesela eko navan nivîskarên eko derketin pêş Abdurrahmanê Rehmî heye. Fakat ku zanin memê alan teksta şanoye. Nivîskarê wê yani piyasa yekeme sabêjin xelîl xeyalî heye. Kovara Jînê da bi navê Kurdiyê Bitlisî yani ji kulê Bilisî nivîsandiye. û bavê Naco heye. Pîremêr de heye. Kemal Ferzî heye. Hemzayê Muksî heye. Memduh Selim heye. Saîdê Kurdî heye. Ahmed Remzî, Abdullah Cevdet, Mehmed Mîrî. Dikarin ji vê eqolê wan mînak bikin. Kenokê mamoste. Kilama bajarên tarî. Çîroka dem û dewranên tenêtiyê ye ev helbest. Li kêleka wêneyê te li çarçoveyeke reş lawestiye. Awirên te mîna mindalekê şêrîn û xweşkokin. Di awêneyan de esmaneke çîk sayî, berfa te ya heliyayî di eşqa evil de. Min bi keziyên dilê xwe hûnand ev helbest. Nizanim kî û kî hene têde. Her kesî dinyayek û her kesî tenêtiyek xwe heye. Her kes tenê dema digirî, dema dibişire her kes hogirê dilê xwe. Ev bajar qurnefîleke sor e min neqişandiye li aliyê çepeyê şapkê xwe. û min bi bêhna wê şûstine peyv. Da her kes min binasin. Bi qasî pîvokan azadî, bi qasî nexşeyê hejar û jar, çavên şagirtên xwe diferkînim di hundirê xwe de. Her dem te diponijim, lê nikarim vebêjim. Min
خورتک ناز دکر لوی باجار دشوشه دلتنک و میخواز بو دکرخی جوی باجار قمتی به عشقک شلو پل برخود دا لهمبر و جیانا سرو بنو من خورتکی ناز دکر لوی باجار دکله مینا دلکی میرخاص و دشارت خزانیه مینا نچیروانکی نچار لبندا سبهین سپی بو من کچکه جوان ناز دکر لوی باجار دحزه خوشک بو چاوین و مینا بارانین بیان من کچکه جوان ناز دکر لوی باجار روکور مینا رستک هلبست تیر و بستیرکان را پیچایی دایکا کوانی بو راستی ادبی بوکانده من دکر و ندکر نه جحرا دل ده کدید بو نجی کوانیا تمنی خود دامن مینا که بوکانتین ایش و جان لوی باجاری لهر مالک دل دایکه که دلرزه لهر شباکه که چاوه که بتر سلاوستی همو گل شیلونه همو روبار لشبکه خزان ده هرکن مالین قرنفیلین وان مرینه میوان وانم هر شب دیسا جی هنک جیاین چاوین تلیبونه میوان هنه بومن دفرن که بوکین من این 46 سالان بر به باجارین تاریم ساعت خوشم بست. جبر قناغة ديام جم كارم بيجن قناغة سليماني ومحبات تابت منها بريجي سا كمنا شوبيا ك يعني تراديسيون يعني بريجي بردامه هناك مثلا 1988 ده صد وشش 6 كيلو حطنا وشاندن ولا أبي هجمارك باشا يعني جبوي ما شاء الله شو قد هجمارك صعب باشا تابعت من في قناغشيا يك نافروكا علي نافروكا ده صعب سرسكنينا مجالين نو حطنا نيشاندن ya duyam da perverde kine hem müje او kine ava kine hem jî balike ve gel perverde dike ev jî taybetmede ke modernizma kurdaya şekil diye jber ku saziyen kadın jan edin tinebun hama demeda kovar buna dibistana gel jî چه پرورده کنیم؟ جبوي قال perverde بكن يعني تشتين نوجان جوان بدل ناصيم سرواني هناك شان مثلا الشيرات تذكرون ناو برهمه دا تجين وان تشتات نيساندن كو قال وان بحثه وان قبول بكن مثلا نفسكارين في قناغ مثلا كان كيوكن مثلا ايكو صار ناودار دكان بيش حسن قزلجينا حسن قزلجي كجوزان يسكاري كان بارسكا رحمي قاضية بيراميد مثلا بيراميد جبوي قناغ اسطنبول جيبوت ديفور داجي سادات كان بيش ما ابجي تيفي واتيك همو قناغ جدينا جدانا نافو جدانا تشكيل دانا هردي yani eceki Müslüman İvre'de Müslüman alakalı parça dinayın çek satlı bu ya. Hali hazırcı hecacı bu say. Abdullah Goran'a mesela Hamin Mukriyan Hejar Cemal Nebez Şerko Bekes Helbesvani Navdar Abdullah Peşev Şenevi Ferhat Şakeli he, Ferhat Birbal he ya, Şehrzat Hasan he. Hani ev jwan hene ki jacı hayat eder dijin. Kuda amiravan direv ki gerek berhemin hoş dane heci dedi. Konağa sem kan bejin konağa Şam'e. Hazar nasıldı siz de despet ki هجاوي دمي من خط سرخط جدينا قد يكون
yani okey jevdin. Ece şimendi tekili çunatın uyali var jevdine katim. Her çıkas sinoloji atın eskirin. İjber ve bandora konağa şamil çıkal lüre kirbe bakur jikriye. Hecacı bandor sermeci dant ki. Jiboy ve konağı işte defke peş vaka gunzanın kovara havare. Hava vaka akole. Vaka akole derket ve hecacı bandora kulmet ki. Pişti veci mesela ronahi kovara ronahi ji. Gelek hadi hezek bu rojanu disa usa. ve konağı taberme ve konağı da gelek cüreyn edebi en din cihatın nisandın. Mesela o ke şanu nisandın. O ke adaptasyon, kurteşiro, helbesta serbest burada derket yapış. Şanı jare eken dili konağı da hatiye. Ne bir konağı ve konağı da zedetir atı nisandın. Ve ke bundan rami akariye ya iken. Her çıkas mesela lekoliner dibijin Kürden Kafkasya peşe vici hatı nisandın. Leycam tam ne gişnem benim ona nizamım. Burada zedetir atı nisandın kanusa peşin. Kem rami akariye. Ekolega da Nivskarin ve konağı mesela kine vakaku tavzanın mesela Celadet Ali Bedirxane u Kamran Ali Bedirxane, Kadri Cana, Osman Sabri, Nureddin Zaza, Ceger Xuyun. Her yeke bu seri o navdarın gelek bandu Nivskarin ko pişpa nifşe pişpa bandu luan kendine. Mesela karım veji bejin helbesta peşin ya serbest celadet nisan diyor bundanın nave veji buluramın ve buluramın gelek denk vedaji mesela bijboşani havint şeki sarıpaya o teksin şeki acele yani bizim takasum bugünün İşte mesela meme alan cihada ya. O işler yok. Mesela fazla eğer ser çiroki kaydetti. Şunlar teji tutuk nisan diye ser çiroki teji ezber bari bir kede. Ama ser çiroki ne yer avası. Şu da tasiyene basa diroka yükür diroka hatta ha çava hatiye bandol ser kudan çava hatiye ki basa bir kekir. Ne teji şu an kesan kutuş çirok denemesini Türkiye koy. Çimada çirok pejrant çirok kine kinte sandın. Yani Almanca pejrantın hatta ya çirokçu bu u cihan de cihe çiroka kurdi çiye bu kutasını almış göçtü. Yani rastı helbette demiştim. Şu an öyle tekildarım le çima çirok. Yani çirok karım ve becim mukabın iro eku rahati Kurdi karın buyunun mukabın roş kendi. Helbest vejey da beşeka olsaydı ku ve viz zamaneti baş zanı ve çande baş zanı ve diroke baş zanı ve direka vejey baş zanı vejey baş zanı tabanı zanı ne mümkünette ve helbest fam ki ve jüve helbest sormuştum. Çirok rastı hene ki rahatiya kondine ya Rusya bejim yani helbest çünkü gelek caram dit ya helbest Rusya koşuk delal hatine honandın doğun mesela şefan bir böyle başı koşuk evet yani tabi evet hayfan helbest ku dikne desteği yani مغابن ايه وصار مساعد ديتن ya duyamcı enek mijar yani tabii ki ne ki Çiroke'de tam habesi tam naruni. Çünkü Cekut benefsi tanga.
تنكان صراحتي ما نبراكي هل بس دب يعني هيفن زيادة برضه تيبك زيادة قبول ناكي Yani şu يعني تيبك تاني يجي قبول ناكي كو زيادة بي ليه دبا بار لتشيرو كذا تاني كدي كارير حت حركات كي ما نبراكي Jiber ve Almancı'da Nusandır'a أبا يعني بجبر كو هناك قرتين بي وقتي جبوي كردي قلب دلوان قلب مقواز تشيرو بينسينو برا او كاغا دونا كيفن كم بجي كم زيادة برا او خوشيا او دلاليا زماني خو حس بكن Hem işte Nusandır'a Çiroken Kurdi taybeti gelekesi yok nefsime ha hejmanamaj gelekse de tu di cihani de Çiroken Kurdi dikija asıl dediğin. يعني علي قاليته وانا ورو كده باورد كم شركان دينا باشتر لمقابل كما سمتش امنا خوينا سريتا درج ما برده بيشتي امنا خوينا هو جانجي حيوان جمتنا منا فقدام صا نافاكري فقدام تكلم شن كان من شوف كنا جنزانم Ali veje daji gelek berhemen xoşanı. Yani burası yani Çiroke'de, Romanya'da mesela davet davi bakterali halatak illa Amanistan. Evet. Ejboy veje Kürdi şeki baş yani. Şeksa başa. Avdullah peşa ve halatıkstan bu şek başa. Hep boy Ali cihani vada naskerna veje Kürdi Honahın, gavin serekene. Şey var zeyde tribün başlık. Musa tu kel bes bana ki vejeya Kurdi di cihani de dikija asıl dibini u biyata de dikija asıl de bana. Yani ce ku hak kiri naha dibi asıl de. Ez ve perse gelen belin jevere yani. Dirok nusin ve jey. Gerav serek beşim. Ez ne rahna gir an dirok nusaki ve jey ne. Tenet karım yani fikru hezra xwad bikir. Vek Veysel jiboti taliye yani bedavi tedbini ve bahtiyar aliler Avrupa'yı halata verdik. Bene. Allah peşe verdik. İnsanı mehene beli yani edebiyata me eğer li bikoli brasici berhemen lejay bibin klasikên cihane hene. Bes xweli seriya me ewe em nikarin va berhema ragihînin qada cîhanî wergerînin wa bidin nas kirin. Lê divê edebiyata me ji vê jî bilindtir be. Gelek kesên me hêja hene û berhemên wa brastî jî te asta qada edebiyata cîhanî de ne. Gelek jî hene sergon. Yani ev jî ve morovê jî piştgûr neke. Kesê ku hema di peyva be dermancî bikar be biaxive û binivîse rabe roman û çîrok û helbesê binivîse mixabin ew ê asta edebiyata me jî kêmtir bike. Yani mesele hev e divê xwedîtî lê bêkirin. Divê berhemên baş bên destnîşankirin û dir nava gel de bên belavkirin. Pêdiviya me bi vê heye. Em naxwînin. Di gel nexwendinê em berhemên baş nanekin. û em wa raberî civatê jî nakin. Rastî jî em bi xwe jî naxwînin. Dema nivîskarên Kurd niha li Bakur ji hezarî zêtir in. Pirtûkeke Kurdî hezar bi hebî çap dibe nayê firod. Ev tê wê manî demek ki nivîskar xwe jî pirtûka naxwînin. Îca em ê rabin behsa edebiyata Kurdî ka ça astê de ye û yani ça bikarbin wê li asla cîhanî de temsîl bikin û bidin temsîlkirin. Problem xwedî lê derketine, xwedî lê ne derketin rê li ber berhemên baş digire.
ام چروک بردام که ماموسه تجی شو چروک نویسان دیلیت تایبتی چروک خود بعض شی سرچ بازی درد خوب کیش آوی کسی کد کنی رفاند بنا راگی Ya rastî kondiye zanışma kurta çirok ne çirok yani kurta çirok ya. Türkiye Vision minimal öykü, İngiliz Vision short story. Muhast şahsa ki Kurd bir deme eko dici derdi bir şey. Vazet جانك تشوا بيجي و روشا جيل تشوايا من بخص سروان تقام سكن طب شاب سركت مدوي نظام او جا بليارا خوينا رايا ده نچوم اوكي نچوم ديروكي تشتي ديروكي او نكليا زيدم تشتي مثلا ütopik jî nenisan neket min awan jî tenê tiştên rojane piskeyekên gel ê şexsî an jî hinek çîroka te jî vê ew kir zimanekî qefî xwest bikarbînim çend hebazê jî wî zimanek bile ez vê xwedî vê nêrînime ku wêjeyekê de zimanê qerfî çiqa werê karanî ew wêje ew xwe pêştir bikeve lengekî giring e. ماموسه تدریس خود آنگو رپورتاژ که خود گویی هلبس عینه جواکیه گلو تشویاتی تو چه بیش مرا ببکه و هر وقت که یعنی بسکار باکور باشور آنگو روشلات روجاوا دچه استدیه روشاوی کتاست خوازن نکردیم ببین و پرسن هوالان هبه دکارن پرس بکنجی جوی دقیقشونده یا پرسی وجه بیش نویسکارم وجه کارم کنه بام Yani axaptina xwe de jî min dest nîşan kir bêguman edebiyat bi xwe eyneya civatê ye. Yani Tolstoy jî vê dibêje. Tolstoy dibêje roman eyneya civatê ye. Civat dema wê romanê dixwîne xwe divê xwe tê de bibîne. Halê xwe tê de bibîne. Rabirdû, îro û dihatûya xwe hersêka jî bi hev re tê de bibîne. Ji ber wê nivîskarek eger bi rastî jî dixwaze bibe nivîskarekî baş digel bikaranîna estetîk û teknîk û honakê di vê rastiya civaka xwe jî tê de baş bi cih bike. Lew nivîskar bi xwe fertek ji vê civatê ye. Wek min got yani tu şebeke radibî çî çarşiyê heta êvarî li wa deranî bi insanana têkiliyê deyî ew bûyer û qewmînên rojane bêguman wê tesîriyê te jî bike. An tê pê kêfxweş bî, an tê pê biqeherî, an tê bextewar bî, an tê serbilind bibî, an tê xwe wek keseke têkçûyî hîs bikî. Ev giş nirxên mirovahiyê ên insana ên cîhanî ne. Digel li va taybetiyên civaka xwe jî tê bi awayek xweşik, bi edebî, bi hev re hevîr bikî wê raberî civatê dikî wê civat çi xwe ihtiya xwe lê bike. Mesela têkiliya nivîskarên bakur û nivîskarên Kurd ên min de deverê din mixabin têkiliyeke durust tune. Ji ber ku sazî û dezgehên nivîskarên Kurda tune. Yani pena Kurd heye lê mixabin pena Kurd bi xwe hewceyî hewceyî xwe alîkariyê ku bikaribe ew bike. Tenê bi rêya kovar û malpera ew jî nabe têkiliyeke durust. Bêguman me dixwest berhemên bakur tên çapkirin hemû parçeyên Kurdistanê bên belav kirin û heya meşhebe be û em bigihin fikr û hizreke netewî. Em bigihin fikr û hizreke ciwankarî û estetîkeke netewî. Eger tinahal bara xwedî şera ku li başûr an li Roşilat an derê li Rojava an li Ewropa tê nivîsandin û al vir tê nivîsandin di navbera wa de mîna roj û şevê ferqiyet bû. Yani ez karim vê bibêjim wek
تجربه خواه سالا هلبستا لباکور و چیروکا لباکور تیلی بیساندن رومانا لباکور تیلی بیساندن حقیقتا سکتی نمونه این گله کی باش تیده همه لی مخابنه اون نمونه نکارن خب بگینن سلیمانی و مهاباد و کرمانشاه مثلا بچکی الفابه چبرکو الفابه این جدا هم بکارتیم الفابه ری ناده تو بکار بی خواه بگینی وانیده yani دوی جوات بگیر شخصا بگیر حتی ریخستنا گش دوی خودیتیا خو لوی زمانی لوی چاند و کلتوری بکن یعنی حتی ادبیاتا کردی و برخودانا کردی ند آستا هنده بوید شتکی جیتر نه دوی هم بزان بنم چه بکن yani دمالکی ده اگر باب و کر و دی و کچ هایج هف تونه بن هایج بهره هف تونه بن و دوی مالی ده گنگشا و آلوزی هر بردوام نکاردن تشتکه بردوام جبر وی دوی ریل بر ادبیاتا کردی بیوکرن و خودی لی درکرن نوست همان پرسیدی که زبان دیچروکی داشته نفسه یعنی کسی که وید نفسین حیوان جروشلات نه چروکی جروشلات نفسین پر زده تونه جبر الفابه پر مامتش کو باسکر پرسیدی که الفابه جیه و استیکیا دشی تنگاسی از البر تشتکی بیجم yani وک عاجزیه کی ببورن چاوا انسان بندست عاشق سردست خونه مخابن لباکور جی گیاه حوشی تحت yani بیشن بختیار علی شیر کو به کس ابلا پیشو tamam باوی tamam نه بیشن دکات دلاور زراقو سیدار جیر رمضان آلانو نزانم yani به دهان ویسکاری میهن همه بود برامین حقیقتا گلکی باش دابرین هلبسه جاین لی ام هر دبیجن وقت بنیشتیم دجون yani به سالات شونه بداری او انتولوژیا البزوانین باشور هن البردستی که خیره آقا بدن بر خیره آقا پروبلم بچکی هم بخونه هم باوری بخونه آنه هم ایخواه ناخوین اگر هم ایخواه بخوینن هم ایخواه قنجیه که نویسکار خوشی بکن هم دعو دوزا تشتیم باشتر جه بکن از بخوشی ازش دیده اتکارم صدی صد ببیجم نویسکارین میم باکوری گش تراما اکی دیش چاوا تراما اکی دبیجن ام چنه یا حیلا ام نزانن ام چنه یعنی کامه چنه بیسان یعنی کس نابیجن نه مالا تا نه و هر المالا خارونه لا با حیفات تا یا تا چاوه خواه کور کرد کلی تشتکی نه برای مالا خارونه همچی قنجیه که آن اگر تشتکی براسی پیدویا و برهمه پیدوی به برهمه اگر هبه دوی ام بکن کو اب برهم ببه مال کانونا کردی يعني حتى جمع بي ام بكار من في ورقرين بالفابايا عربي الباشور بدن بلا شما ام ايوا دينن في دري ودقوهيزن الفابايا لاتيني شن زنوبي ابي بدم يعني جبركو خورت البرد اللي مع عزيزم يعني رومانا باور كان في ايطاليا دركت حرمي يعني مخن يا رومانا يعني نحيفه يعني تو روماني بدي عالیه کی رو چاوه خالی بنقینی مثلا ام خونه بچه مثلا کام پسیدی هربوس سعید سپاس بوی به جواب به سامت افش تشتم ممکن کری یعنی وجا کردی تا کرمانجی تا علی باکور حچی جامعه کی کو تبلی حبره بینوسه بده و هینی کردیا خوش بده دخواسته تشتکی یاد لفه و بیجا بنویسه بلافه لبلد تشتکی مدن هیا رخنه کمه رخنه بدفکی هیا او جنابه نه رخنه اساس نه رخنه تکنیکی رخنه لجی
رخنه کو ویژه پیش زدن افکیم از خواستم بپرسم جوان هر دو کاجی سبب به چیه هر کس خواسته بنویسه اما کم کس خواسته رخنه بنویسه ما مستفز فيك ما مستفز خاصك شو تقول مستفز Yani rakne ve rakne geli rasta müjarka kemaseka serekaya şmatına jiberwe ben rakne gel koy edebiyata kurdi ne rüya koy kozada dimaşa jiberwe o kemaseka mazna zeydetir dibem ketbede nevkin ya سبب كاتيجي أكاديمية تنا أجي قلسة يعني أكاديمية بس داوية إنك تشتغل نكو دوان إنسان بشوف نرجع عليه با عليه بهجماري باجي عليه و بواجه كدو درجة çünkü ve rakına giri avabe ve veje baş ve famkinin zihneke akademik ve رديتن وري رخنا كرن و تكيليا ادبيات كردو يا جهاني ve baş veri dani. Ciberku evji keme rakhna ve rakhna geri muhabben balma ama bejetna. ما بصير دربالي بيت شو بيجي Yani ez eve bejim ez dilsozî û dilpakiya insanên ku bi Kurdî dinivîsin fêm dikim. û spasdarê wan me jî. Bêguman mafê me jî nîne em ji tu kesî re bêjin tu çima bi Kurdî kurmancîn dinivîsî. Kurmancî zimanê me neteweyekê yê zimanê herkesî ye herkes bila binivîse. Lê mesela rexnê meseleke cuda ye. Belê mesela bêtir dikeve ser milê akademisyena belê mesela bazarê. Eger rexnegirek bikar be bo rexnegiriya xwe bo nivîsên xwe debara xwe pêk bîne wê bike çima neke. Wekî din jî yanî nivîskar ne rexnegire. Nikare ber rexnegir. Bi devkî dikare derheqê berhemekê de hinek tişta bêje lê gotina wî jî ji bilî danasînê wê de tir naçe. Çünkü rexnegirî bi serê xwe nivîskariyeke yani divê rexnegir xwedî zihn û fikr û paşxaneyeke gelekî kûr be. Ji dîrokê bikir heta erdnîgarî heta psikolojiyên nû felsefeyekî jî bizanibe ku kar be û xwedî keleporeke avê neteweyê be. Yani mesela tê xwe li gotina Ehmedê Xaniya bazar kesade li wê digre. Yani eger bazar ne kesadire rexnegir derke. Hevanı pırsaya yutun neden meydedir dahi bikin. Mamusta her dahi bikin fazlası çeker liser şirokan ango liser liskari kurt falan bitir. Yani gerek tişan hem beje. Gerek zidane. Atkarım ve bejim kengi hünermendeki nivskari Kürt bere hemê xwe te bere xwe bike ew roja me xweş e. Mamusta xwazî bi helbesteke bi dahi bikin. Yani yaras heyvek beryabe ez şumanê min wê derê got migo ez bernameya mina dawiye we jûbilê mişxwara binav kir. Mixabin min nekarî xwe ez hatim vê derê jî ez şeireke binavê bênder wek şeira mina weka bêndera min e bênder li bin heman qismanê ji kederê min bawerî anî bi rastiyê biqasî dervêşekê zikir kir biqasî rêviyekê meşiyan nebûm kelem li pêşiya ronahiyê giriyam li kêlek dayîka berxê xwe diyarî axê kirî
باوی دزوالا و دگره مالا خواه لبر ایواران و بوم شریکی